bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu womyenga ngendaba udonda intombi ukukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili radio Nkezo kade-ke mina igama ngofeze ukuthi ungakhumalo bathi la sibona amakomenti mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke wengaza kwethu namhlanje udaba engifisa silibheke lapha emakulesikhathi nazi ukuthi emakulesikhathi soke sinilethele indaba ezihamba phambili lapha endimeni eyomculo kaMaskandi ke namhlanje ngifuna sibheke udaba oluthinta insizwa yale Fryhead uDumakahle uMpokankosi sibonile ukuthi emavikini aphele lapha bekade kuphuma iline-up yempucuzeko Maskandi Festival yakanyaka ka-2022 ke lapha abantu bebamangela impela enkundleni zokuxhumana ngokuthi ube ngomunye wabaculi lapha nokuthema ngabe kuvela yangavela igama lakhe lapha nokubaculi abayingxenye yempucuzeko Maskandi Festival ka-2022 ke bekuhlukana impela imbono lapha enkundleni zokuxhumana abantu impela bashiyelana imbono ukuthi kungani uDumakahle engekho kwi-line-up yempucuzeko Maskandi Festival ka-2022 abanye baze basola lapha ukhuzane indlamlenze umfokampunga sokuthi mhlambe kwaziwa ukuthi kulezi insuku izinto azihambi ngendlela phakathi kukaDumakahle kanjalo futhi nayo insizwa ukhuzane umfokampunga so abantu abaningi bekade besola lapha ukuthi okungenzeka yikho lokho ukuthi kungenxa yokuthi khona izinto ezingahambi kahle kwazi abantu abaningi banekolelo ukuthi ukhuzane ungomunye wabantu abanesandla lokuqasheka kwabaculi lapha kwimpucuzeko ke namhlanje esithema besibona lapha sabona enye yama-post ekade ifakiwe lapha kwimpucuzeko kwi-page labo la ku Facebook ukuthi insizwa uDumakahle izobe ikhona uzobe engxenye yomdlalo lapha nempucuzeko Maskandi Festival ka-2022 ke abajabulisa futhi abantu lapha ukuthi insizwa futhi izobe idlala ulive izobe shelana impela inkundla nabaculi abazobe badlala ulive bajabule kakhulu nje impela abantu bebona le post lena kwaba ukwehla kwamaphaphu kazise abantu impela bebazibuza baziphendula ukuthi kungani uDumakahle angabanga ingxenye yempucuzeko Maskandi Festival kwazise uDumakahle uNtswempu uyayishaya ingoma abantu bayamthanda futhi kodwa nje abantu bavele bajabula bebona ukuthi usezoba ingxenye yempucuzeko Maskandi Festival mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula lapho ke ekhaya ukhona lapha mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngokuba khona kwaDumakahle kwempucuzeko mhlawumbe ngawo omunye abantu abajabulayo ukuthi uDumakahle usezoba ingxenye yempucuzeko Maskandi Festival hlala lapha ku comment section sikhulume ngalolu daba wengaza kwethu niyazi ukuthi malesikhathi sokulesikhathi sithi siphuma kanjena kodwa nje wena ungakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke niziphathe kahle nibe nosuku omnandi ngithanda kakhulu njengami ke engila sibona amagomede sengiphuma kanjena bye bye.